Shall we bow our heads as we pray? Dear Lord, we thank you so much for gathering us here together. We ask that you please be with us during the proceedings of the day. Let us worship together and praise together. Please be with all our friends and relatives that are at home watching and that may come soon. Please be with everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Class number 50. Number 50. Facilit Angelin Tata. Praise. Facilit Angelin Tata. Tu melon le bonheur kana. Honerara urilitile. Horibaka ngetabunote. Mobunte. Kantele. Retarakana bunte jole. Mobunte. Kantele. Retarakana bunte jole. Reta opela bunte jole. Dico pelo tatero fato. Hareka kira huzafala. Isinkanta ya buikuto. Mobunte. Kandele. Ritarakana bunte jole. Mobunte. Kandele. Ritarakana bunte jole. Khorara waruna hudimo. Rita isa binata bako. Kane oya khayalorato. Le masiho aritse kisa. Mobunte. Kandele. Rita rakana bunte jole. Mobunte. Kandele. Rita rakana bunte jole. Amen. Number 66. Le monate tsatsi chaho. Praise. Le monate tsatsi chaho. Itaole la mudimo. Apelohe. Ipele. Ebolele. Le tumelo. Le monate tsatsi. Le jeso. Capisite. Untu dile. Khorabela. Le hotela. Widumelo. Le monate tsatsi. Le jeso. Capisite. Khofedile. Khodirile. Kewa more. Naine wame. Umpidite. Kalatela. Kitume. La mopito. Lemona. Tetati. Lejeso. Capisite. Untu dile. Horabela. Le hotela. Widumelo. Lemona.
bisitse gone jaanong pelo ya me ikhutse boitumelo o se tloge go morena yo o ruileng molemo le monate tsatsi le Jesu tlapisitse o nthutile go rapela le go tshela boitumelo le monate tsatsi le Jesu tlapisitse. Amen. Number 67. Tambare ratamo praise. Tambare ratamo renari dumele riopele mohobuti riopele mohobuti ridike tironi ridike tironi
Number 88. Simpete muluki wa me Jesu, Jesu. Praise. Simpete muluki wa me kya go rapela fa o etela ba bangwe simpete lena Jesu, Jesu o kutletelo fa o etela ba bangwe simpete lena ere tironi nyatswaro ke gololege ke kubame ka boingotlo thusa tumelo Jesu, Jesu o nkutletelo fa o etela ba bangwe simphetelena ere ka kikanya wena ke tla go batla phodisa moya o dintho tshwarompoloka Jesu, Jesu o nkutletelo fa o etela ba bangwe simphetelena o motswedi wa kgomotso go gaisa tsotlhe ga ke na ope lefatshe ke wena fela Jesu, Jesu o nkutletelo fa o etela ba bangwe simphetelena. Good morning, church. How are you this morning? Amen. Ao Phuthego le ganetsa moopelo wa lona le batho o dumedisiwa dumelang Phuthego. Amen. We would like to welcome all of us this morning for our service today. Re tsaya sebaka se go la gore re ikamogele ba rothe mo tirelong ye ya rona e. And also take this time to recognize those who are visiting us this morning. Le go tsaya sebaka se go lemoga bao ba ba re etetseng mosong ono. Do we have any visitors among us? A re Any- na le baeng May I see magareng ga your rona ba hand? batlang mo motsweding la Amen. ntsha. Amen. There's a hand there. 1, Another 2, hand, 3. another name hand Bona there. matsogo a le mararo. And may you stand. I humbly request that you stand Re tla kopa gore lo as the eme ka church welcomes dinao. you. Phuthego e lo amogele. Amen. Amen. What does the church say? Let us welcome them the way we welcome visitors. Tis love. Tis love. Tis love that makes the world go round. Tis love. Tis love, Tis love that makes the world go round. Tis love.
So pass it on. So pass it on to everyone. So pass it on. So pass it on to everyone. So pass it on. So pass it on to everyone. So pass it on to everyone. Amen. That is wonderful. You are welcome in your Father's house. May you be blessed as you worship with us in Motswedi. Lo amogetswe mo ntlong ya rra lona. Go na le rona mo kobamonong e. Amen. We will go to our announcements. Our announcements are as follows. Dikitsiso tsa rona di eme jaana. The Pathfinder camp starts tomorrow in Takatokwane. Bo kampa ya masupatsela ya simolla ka mosoko Takatokwane. Therefore, this afternoon we would like to have the parents, guardian, and counselor meeting at 3 o'clock. Jaanong mo sokologong eno ka nako ya boraro mo sokologong ra go nna le bokopano ja batsadi kana batlhokomedi le baeteledipele ba lephata. So we request that we keep time. Re kopa gore le segetse nako. We are also reminded of the upcoming camp meeting in Nyangane, the 20th to the 27th of August. Re ba re gakolwa gape ka malatsi a motagana ka kgwedi ya August e le di 20 go ya go di 27. We are encouraged to prepare and to also prepare the camp meeting offering, of which our goal as Motswedi is 16,599.58 tebe. Re gakolwa gore re ipaakanye ka gotlhe mo re ka go kgona mme ga re tsweletse re ipaakanye be re gakolwa go la le go baakanyetsa dikabelo tsa motagana tsa palo e beilweng ya 16,599.58. And also we are going to be having a prayer camp in Nyangane from the 26th to the 30th of April 2023. Ra gonna le kampa ya thapelo ko Nyangane go simolla kgwedi eno le di 26 go ya go e le di 30. And also the stewardship week of prayer that is going to be in April the 19th to the 22nd. E be le gore ra gonna le beke ya bolabalebedi e ya go simolola ka di 19 go ya go 22 tsa April. And also reminded about the Sabbath School Personal Ministries and VOP seminar that is taking place from the 14th to the 15th of April 2023 at UB. Go na le bokopano gape jwa Sabbath School Personal Ministries and VOP jo e leng gore bota bo le ko UB go simolola ka di 14 go ya go di 15 tsa April. And the health department from SBC is also inviting parents, guardians, caregivers for a plenary meeting on the 23rd of April. Time is 9 o'clock to come and discuss in relation to the people that are struggling with substance and drug abuse. Go na le plenary meeting ya South Botswana Conference ka di 23 tsa April mo kgweding eno e le gore ke go ta go rulaganya gore re ka thusa jang batho ba e leng gore ba tshwagotswe ke ditagi ga ke tsore nka ba jalo mme go lalediwa batlhokomedi le batsadi le ba e leng gore ke batlhokomedi ba e leng gore ke batho ba ba ntseng jalo. And we are reminded of the May efforts that are coming. Re gakolwa gape ka maleka a e leng gore a ta mo kgweding ya May. Our efforts are going to begin May 6th to the 23rd of May in extension 20. Jaanong mo Motswedi saete ya rona
ra go dirala effort ya rona ko extension 20 o ita bo isimola ka di 6 wa go 23 tsa kgwedi ya May. We are encouraged Re a rotloediwa to visit and invite people for this effort. gore re ipaakanyetse go etela batho ko malapeng go ba laletsa ka bokopano jo kana ka malekana. And lastly, as we know, I want to believe we are all awaiting the 1st of May jaaka re itse gore re emetse di 1 tsa ga May 2023 to celebrate with our sister, Ami Motlaping. gore e be le gore re tabo re ipela le kgaitsadi ya rona a me Motlaping mo letsatsing le. And may we be blessed as we await the preacher. A re sogaleng a ka re tabo re emetse moreri a re neela lehoko. Amen. Number 131. Ke tshwanele Jesu praise. Ke tshwanele Jesu buluki anelina tlatsa kagiso rato dira bopelo Number 164, as we usher in the holy hour. Praise. Give
Eternal Father who dwells in the Most High, dear Lord, this morning we are gathered here, Father, because we have heard a joyful sound that says, Jesus saves, Jesus saves. How I pray, dear Father, that may you come and tabernacle with us, dear Lord. Open our hearts now so that we can hear you speaking to us. In Jesus' name I pray, amen. Number 47. No Kenya Jordan Ikema, praise. No Kenya Jordan Ikema, Kileba Keleta, Wakana na buitu melo, Wakumoya mete, Retai kuza buitu melo, Kwa moseja kwa bopa zimo. Itu melo
tsibame mo thapelong. Rara wa rona o lerato ko legodimong. Morena Mmoloki re ta nako e re ikokobetsa Jehova ga pele ga gago. Re wa ka mangwele morena re itse wena ke ona o ka re tsholetsang. Rara re ha morena ka tsatsi la Sabata, tsatsi leo le thomileng, tsatsi leo le dirileng morena gore re ikhutse ditiro tsotlhe morena tse ntse re di dira ga gare ga beke. Re ikhutse le ditlhaloganyo tsa rona morena gore nako e be re kgona mowa boitshepo ka tsena mo dipelong tsa rona. Rara morena Mmoloki re ba phuthego, ke ba phuthego ya gago ga pele ga gago. Jehova wena o e le le wena pele. Morena Mmoloki ra re re na le hilong a ile ke di le tiko merala gore ba pate phefa morena ke bana dithuto mo lehatsheng le morena ga ba ka ke ba tshikingwa ke sepe Jehova. Gompe ko ba a go bue wena morena mo go bone e seng wena ka wena morena e seng bone morena ka gore morena Mmoloki o ke bana ba gago ba thomile ke youth morena ke bana ba tse dintsi morena mo matshelong a bone ba senka morena ka mo go tshwanang rotlhe. Happy Sabbath Church. Even though my Happy Sabbath was quite loud, the church amen was a bit lower than my amen, my Happy Sabbath. But anyway, we keep moving. At this juncture, we shall have the stewardship talk and the collection of offering. Good morning, Church. Today, our stewardship reading is titled Cipriano's Second Chance.
Ciprianos ahiwa second chance. Tšhono ya bobedi. Jeremiah 17, verse 14. Re bala mo go Jeremiah 17 verse 14. Heal me, Lord, and I shall be healed. Mphodisa morena ke tla hola. Save me, and I shall be saved. Mphalotsa morena mme ke tla kgona go halola. For you are my praise. Ka gore ke wena o ke mmakang. I was 25 years old and lay dying from alcohol addiction. Ke ne ke le ngwaga tse 25 mme setse bile ke swa ke go tshwagolwa ke bojalwa. I thought my life was over. Ke akanya gore botshelo jwa me bo hedile. As a child, I was bullied by older boys. Ga ke ne ke le ngwana ke ne ke tshwengwa ke basimane ba batona. As I grew up, I learned how to stand up for myself. Mme ha ntse ke gola ke bo ke itse go ikemela. In time, the bullies stopped picking on me and accepted me. Mme bona ba neng ba tshwenya kgantse ba heletsa ba nkamogela ba emisa go ntshwenya. They introduced me to the dark music and alcohol. Mme ba nthuta moapelo wa bone o le hihi le bojalwa. Before long, I was addicted to alcohol. Mme ka bo ke hella yaanong ke tshwarwa ke yone go rata bojalwa phetelela. And when I couldn't get it from friends, I'll steal it. Mme ga ne ke palelwa ke gore yaanong ke bo bone ke ne ke mo ditsaleng tsa me ke ne ke hella ke butswa. I quit school when I was 15 and went to work. Mme ka tlogela sekolo ga ke le ngwaga tse 15 e be ke simolola go theogela. But everything I earned went to buy alcohol. Mme sengwe le sengwe se ke neng ke se amogela e be e le se se rekang bojalwa. The next years were the darkest years of my life. Mme ngwaga tse 5 tse di latelang e be e le gore tsone ke tse di hihi tota mo botshelong jwa me. I became everything I hated. E be ke nna sengwe le sengwe se ke sa se rateng. I bullied others and became abusive when I drank. Ka hella yaanong le nna ke go kgontsha ba bangwe ebile yaanong ga ke nole e le gore go kgontshwe go tawa nna. I was depressed and suicidal. Ke wetse maikutlo ebile gape ke na le kakanyo tsa go itseela botshelo. The only thing I hated more than myself was my addiction. Se ke neng ke sa se rate go heta nna e le gone kganye ya go rata bojalwa. I lost friends and family members to death by alcohol. Ke ne ke latlhegetswe ke ditsala le ba lelapa ntateng ya bojalwa. I realized I was killing myself. Ke bo ke bona gore ke a ipolaya. I stopped drinking and went home to my grandparents. Ke a emisa go nwa e be ke ya go go bonkuku. They welcomed me. Mme ba nkamogela. My grandmother was a Christian and had helped several people overcome alcohol addiction. Tota ebile nkuku e be e le mongwe yo e leng gore ke mo Keresete ebile a thusitse ba le bantsi gore ba henge go rata bojalwa jo. But even she was not prepared for the life-threatening effects that my withdrawal presented. Mme le ha go ntse jalo le ene a sa ke tleeletsa kana a sa solohela go bona ditlamorago tsa go emisa go nwa bojalwa ga me. I couldn't eat. Ke ne ke palelwa ke go ja. My heart pounded constantly. Pelo ya me betsa kgapetsa kana ka itlhaganetse. And I shook uncontrollably. Ke roroma. She knew that my life was hanging by a thread. A itse gore nya go setse tlhalegela mo botshelong jwa me e tshwereng. Fearing I would die, Ke tshogile gore ke tla swa kana mme nkuku a tshogile gore ke tla swa. my grandmother talked to me about Jesus. Am thuta ka ga Jesu. She prayed and reminded me that Jesus loves me. A rapela mme gape a nkgakolola gore Jesu wa nthata. Her words gave me courage. Mahoko a gagwe a bo a nkgothatsa. Day after day, my love hung in the balance. Malatsi a ntse a tsamaya botshelo jwa me bo ntse bo tshwere ka tlhale. My grandfather sat a television by my bed. Ntate mogolo ene a bile a beile sekapa ditshwantsho go apa le bolao jwa me. He thought it might distract me from my symptoms. A dumela gore gongwe e tlang kitatse be gore ke se ka kgatlhanya thata ka se ke se rallang. When I turned the TV on that day,
e rile ke tshuba TV mo tsatsing lone leo. A program called Hope Sabbath School came on. E be go tsene thulaganyo nngwe e bidiwa gote Hope Sabbath School. I had never heard of it before, Ke ise ke ke utlwe ka tsatsi lepe. but it caught my attention. Mme e be e le gore ya nkgatla. As I listened to the program, Mme ha ntse ke e reeditse, it helped me focus on God's word rather than on my agony. mme ya thusa gore ke bo ke tsepame mo molaetseng kana mo legokong la Modimo go na le mathata a me. I felt the Holy Spirit working in my heart. Ke a utlwa mo boitshepo o bereka mo pelong ya me. Hope Sabbath School became my church and a part of my healing process. Mme Hope Sabbath School ya nna nngwe e thusang pholo ya me ebile e nna karolo ya botshelo jwa me le phuthego ya me. Hope Sabbath School and my grandparents guided me along the path to Christ. Mme bone bonkuku le Hope Sabbath School e be e nthusa go bona tsela go ya go Jesu Kriste. God healed me and gave me a second chance at life. Modimo na mphodisa a mpha tšhono ya bobedi mo botshelong. My heart is now filled with God's grace and love. Jaanong pelo ya me e tletse ka boitumelo le e tletse le ka lorato la Modimo le God- kgalalelo. God answered my grandparents' prayers. Mme thapelo tsa bone di ne di arabilwe ke Modimo. They and Hope TV opened my heart to God's love and brought me new life in Christ. Bone le Hope TV ba ne ba bula pelo ya me gore ya mogele lorato la Modimo le gore Jesu Kriste a simolole botshelo jo bošwa mo go nna. Amen. Amen. Rapele moloke lorato ko le godimo ra go leboga re go lebogela mpha botshelo mme re go lebogela tsotlhe tse di molemo tse re hileng tsone le jaaka re kgonne go aba re rata go ba dikabelo tsa pele ga go marena se wa tsa mabogo tlhabileng mme wa me a sa kgonang gore mo nakong e tlang morena a nna le gone go kgona go aba. Thank you Jehovah ka lorato la go lolo ka lo mo go rona ka re lopa tsotlhe mo ineng la Jesu. Amen. Happy Sabbath once more. Let me take this hour to introduce the panel out front. Our mother who gave us the first prayer is none other than Ma Jennifer Makiwa. And the one who's interpreting for us today is none other than our Elder Rammolai Sehoko. And the one who stands talking all this time, my name is Kitso. And then the one who shall give us the bread of life is Buisanang Ushuka. Yes, I could have said her name in Simbukushu, but my tongue has retired. But before she stands, do we have a children's story? Yes, we shall have the children's story before she stands. And before she stands, after the children's story, we'll have season of prayer. In that order, children's story, season of prayer, then the sermon. Amen. Amen. Lebanyana, ebanyana, babara, tanjeso, kemajana, atokera, barati, bahwe.
Good morning, boys and girls. Dumelang basimane le basetsana. Good morning, boys and girls. Dumelang basimane le basetsana. Amen. Amen. Okay, before we start our story, Pele ha re ka simolla polelo ya can we rona, have somebody to come and pray for us? ke mang yo tla re rapelelang? Yes, Kipeu, come and pray. Dear Lord, thank you for listening and thank you for being good girls and boys. In the name of Jesus' name, amen. Amen. I'm going to tell you a story. Ke tsile o le bolella polelo. It's a very short story. Ke polelo e le khutshwanyane. It's about a boy who liked playing pranks. Ne le ka mosimane o na rata go tshameka ka batho. Do you know what a prank is? A le itse re motshameko go tshameka ka batho mo keng? You guys know what a prank is? A la itse. What is a prank? Ke eng go ne mo? What is a prank? Re nke keng? Oh, you don't know what a prank is? Kana a le itse re keng? A prank is whereby you you play a trick on someone just for the fun of it. Yone prank eo ke ha ile gore gongwe o tshameka o dira motshameko nyana. Like when you lie just for the fun of it, Ya ka gongwe wa o bua makela. just for your own amusement. E lela go itsosolosa. So this boy was a shepherd. So mosimane o ne le modisa. What does a shepherd do? O ireng ene modisa. What does a shepherd do? Yes, Kata. Yes, takes care of sheep. O tlhokomela leruo. So every day this boy would go there to the grazing field so that the sheep can graze. Tsatsi le tsatsi na nna ya ko mahulong gore tswane dinku. He will sit and watch his sheep feed. Na nna lebella tswane leruo le leja. So every day he would do that. Tsatsi le tsatsi le tiro ya gago. So one day he felt like he's bored just sitting there up the hill looking at the sheep. Nako ngwe ba filelo re ina wa boregela go nela ntsa lebile. He asked himself, what is it that I can do to entertain myself? Aba ipotsa nka irang gore ke ikgatlhe. An idea came to his mind. La no beletla mo kakanyong ya gago. And he said, I'm going to play a prank on my villagers. Aba re ka go tshameka batho ba mo motseng wa me. So he decided to run to the village Aba tabogela ko motseng. and tell the father, Aba ra ntata gwa re. Father, come quick. Ntate tla ka pele. The wolf is attacking the sheep. Piri o ja di Come quick and help me. Itlhaga no tlo nthusa. You know what the villagers did? Ala izore batho ba The mo father motseng ke was hareng. angry Ntata gwa ke ha and took shakgetse. a gun Aba tsa and tlhobolo. called all the villagers. Aba bitsa mongwe le Guys, mongwe. come. A re The wolf is attacking the sheep. We need to dinku tsa do rona di mo something. mathateng re tsentse ra ira sengwe. And all the villagers went to try and help. Batho ba mo motseng e ba tsamaela botlhe ba go As thusa. they got there, Ha ba tsena gone kwa. this boy said, Mosimane wa ba re. it's a prank, guys. It's No a ke le prank. tshameka. I can imagine. These people were disappointed Batho ba ke ha ba and wela some were maikutlo. angry Ba bangwe ba and said, you should tenegile. never ever do that. E ba ro skatle lo ira yalo. Do you think that boy stopped? Wa ka nyoro mosimane wa ba Do you emisa. think he stopped? Ala ka He nyalo. continued to do that time and again, Aba tswela ntse iralo le kgetlo le le playing kgetlo. this prank on the Aba villagers. tshameke hela jalo. And then one day, Nako nngwe now a wolf came phiri a ba to tla attack the jana. sheep. A tla go ja one le This ruri. boy was scared Mosimane o ke ha tshogile. and very sad. A wela And maikutlo. he cried A and lela ran to the idu. village. Ke ha tabogela ko Say, motseng. guys, come. A The re wolf tlayang is here. tlayang. This time I'm telling the truth. Phiri o tlile gompe o ke bua nnete. And what did the villagers do? La ka nyore They be ba said, irang. this one is full of pranks. E ba re a o We tle o are rata not o going there. tshameka. He's pranking us again. Ke ba re a o a re tshameka re They ko. just continued with whatever they were doing. E ba tswelela ka tsene ba ntse ba dira. At this time, the wolf ate all the sheep. Gompieko ke ha phiri e ja And the boy was dintso. sad Mosimane ke ha He wela maikutlo cried. a lela. until the
villagers realized, oh, this time he was telling the truth. go itlhelela batho ba mo motseng ba itlela e le gore But it was too mosimane o ne a late. bua mme go setse go le thari It was too late. mme go setse go le thari Okay, so that is the end of our story. polelo ya rona e helela Did you gone learn something from the story? a le ithutile sengwe gompieko Is there anything you learned? a go na le sengwe se le se ithutileng Yes, Lone. lone o ithutile eng That you should never play pranks on people. gore o se ka nna o tshameka ka batho Yes, you should never play pranks, guys. I know you play pranks. You should Guys, never ore play le pranks, tshameka ka okay? batho, le se ka nna le Because dira when you jalo. are in trouble now, ka gore ga o le mo mathateng people gompieno will think, this one is always playing pranks. batho ba tla ithaa ba re a o a tshameka hela Imagine playing a prank on your mother. akanya o Maybe tshameka you ka tell your maikutlo mother a that mma. her car has been stolen. o bolelela mama gore koloi And ya then go the kana mother gets heart itse attack. a ba itwa ke pelo Would you want that? a o batla go nna So jalo make sure that you are truthful in everything that you say, boys and girls. tlhomamisa gore le bua nnete mo sengwe le sengwe se le se buang Yes, you basimane should le be truthful, basetsana boys and girls. Okay. Can we have somebody to come and pray for us? ke mang yo o batlang gore tswalela ka thapelo Anybody wants to pray? Yes, Katlego Vasco. Let us pray. a rapeleng Dear Lord, we thank you for this wonderful day that you have blessed us with. We thank you for bringing us here safely to church. Please be with those who did not manage to come to church, Lord. May you please help us not to play pranks on other people. In Jesus' name I pray, amen. amen Amen. Thank you, boys and girls. ra leboga Nako e ntle ya thapelo, faringo tlile, re phuthagetse. Eyes are closed. Heavenly Father, I come to you this morning with thanksgiving that you have shown me. Here are your children. If there is any sinner like me, before I proceed, I ask you to forgive us all. I present your church. Here they are, with so many difficulties in life, each and every day. You have kept us from last Sabbath to today. There were so many evil things that were happening, but you protected us. We thank you for that. As we are here, Heavenly Father, we want to glorify your name. May you come closer to us, that the bread of life that is prepared for us, we may receive it. Heavenly Father, some are not here with us, our brothers and sisters, our moms and dads. They have traveled. May we also travel with them. We ask your traveling mercies wherever they are. May you be with them. Some will be, the whole Sabbath will finish when they are still traveling. Some they are home. Strengthen them that they can also remember to worship you. Heavenly Father, there are also some family members who are sick in the hospitals. We ask your healing mercies. There are some who are crying right now. We ask you also your Holy Spirit to reach wherever there is need. Heavenly Father, as we'll be parting here, fully equipped, we have to take the message out there and preach to your people so that they know you are about to come. Heavenly Father, this is my humble prayer. In Jesus' name I pray.
Amen. Happy Sabbath, church. Happy Sabbath, church. Our Bibles are open to the book of Exodus chapter 14 and we're reading verses 13 to 15. Or Exodus 14, 13 and 14. And Moses said to the people, "Do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you and you shall hold your peace." And the Lord said to Moses, 15, "Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward." Me Moshe ya morafe are, se boifeng eman lutile lote lo bone pholoso ya morena e o tla e direlang ka jeno gonne ba e repeto ba le ba bonang ka jeno ba ga lo kitla lo tlhola lo ba bona gape ka bosa khutling morena o tla lo tlhabanela mme lona lo didimale fela. Morena ra ya Moshe are, o go elelang kwa go nna raya ba Israele ba tsamaele pele. May God bless the reading of his word. A Modimo a tshegofatse le palo ya lefoko. My title sermon for today is entitled, "A Promise Fulfilling God." A promise fulfilling God. Sethogo se ke tla rutang ka sone ke sa Modimo yo A promise fulfilling God. Modimo yo ikaegileng ka di ka ditsholohetso tsa gagwe ya re riang. The book of Exodus chapter 14. Gona mo Exodus chapter 14. This is when the children of Israel have just left Egypt. Ha re bona bana ba Israele ke gona ne santse ba tswa kwa Egepeto. They are going or marching towards the promised land. Ba tsamaela ba ya ko lehatshe le le soloheditsweng. And Moses is the one who is leading them. Me ba eteletswe ke ene Moshe. But before we reach to this place, Me pele ga ba tsena ho God made a promise to Abraham in Genesis chapter 15. Modimo na kila solohetsa Abraham mo Genesis 15. He said that your offsprings are going to be strangers in a land that is not theirs. Mena ba bolela gore bana ba gago ba ta go nna He said to them, your offsprings are going strangers in a land that is not theirs. Bana ba gago ba ta go nna baeng mo lehatshe le seng la bona. And they are going to be slaves for 400 years. Me ba go nna makgoba dingwaga di le makgolo a le ma. Then God said to Abraham, Modimo a re Abraham a re, I am going to get them out of that land me ke ya go bantsha mo lehatsheng leo. and go and take them to a promised land. Go ke ba ise ko lehatshe le ke le ba. So when we get to Exodus chapter 14, me ano a re tsena mo go Exodus 14. it's a promise that God is fulfilling that he made to Abraham. Ke tsholohetso e Modimo a e dirang ya na e soloeditse Abraham. But Abraham did not live to see this promise. Me Abraham re bona gore ha ka tshela gore a bone tsholohetso e But dirang. how were the children of Israel slaves in Egypt? Jaanong me re bona yang gore bana ba Israele e ne e le makgoba ko Egepeto. You can recall that when Jacob and his sons had an issue with their other brother Joseph, Re ka gakologelwa gore ile ha Jacob a na le mathata le batsalwa le ene ko. Joseph had a problem with his brothers. Ene Joseph a na le mathata le batsalwa le ene. He was sold to slavery and he went to Egypt. Na rekisediwa le kgoba ya ko Egepeto. We later on learned that his brethren also followed him to Egypt. Me re bona gore ha ntse re tsamaya re bolela gore le batsalwa le ene ba ile ya re ko bohelong ba mo latela gone ko Egepeto. Now the last chapter of Genesis, the last chapter of the book of Genesis, Me ko bohelong ko mo kgaolong ya bohelo wa Genesis. we are told that Joseph had died. Re
bolelwa gore Joseph na swa. That's why Exodus chapter 1 introduced to us now to the Joseph and his brothers had died and were introduced to another king who did not know Joseph. Jaanong ke tshwanetse re bona ge e simolola Exodus re bolela ka kgosi e nngwe ka re ne ba suile bothe re bolela ka kgosi e nngwe e ne e sa itse Joseph. And this king now had to make sure that the children of Israel are working so hard in their slavery. Jaanong kgosi yone e bona gore bana ba Israel tshwanetse gore ba bereke thata. Now, whatever that they were doing was doubled. It was too hard for them. Tota se ne ntse ba se irela nthane se okeditswe gabedi go menaganye gabedi se le bokete thata mo go To a point whereby even the midwives were commanded to kill every male child that was supposed to be born by a Hebrew woman. mo e leng gore ne ga ba gantshiwa taolo gore go bolae ngwana mongwe le mongwe wa mosimane yo ne a tshotswe ke mosadi. As you follow through in chapters 2, we see Moses being born, the book of Exodus. ya ntse re le mo go Exodus re bona Moses a tsholwa. And when you go down to that chapter, we find out that the children of Israel are crying out to God because of their slavery. mme ano kgantele re bona bana ba Israele ba lelela ba go eletsa ko modimong ba lelela ko go yone ka mabaka a bokgoba jo go kana kang. In chapter 3 now, that's when God appears to Moses in a burning bush to order him to go and get his children out of Israel, Jaanong mme re bona out of gore Egypt. mo chapter 3 mo modimo a bona a kopana le Moshe mo sethareng se ne se tuka se wa mmolela re tshwanetse ra ntshe bana ba go ko Egepete. Now, chapter 14, here we are. Jaanong re mo go 14 re ho The children of Israel just left Egypt. bana ba Israele ba sa tswa go tswa mo Egepete They are going to a promised land. ba go latshe le ba le solo. They did not leave Egypt empty-handed. ga ba tswa mo Egepete le ba iphothela. Like God had said to Abraham of old. Jaanong re bona gore modimo na kile a bua le Abraham ko sebakeng se se hitileng. Like God had said to Abraham jaaka modimo na bua le Abraham that I'll get the children, but they will come out with great possession. a re ke tla ntsha bana ba Israele ga mme ba tla tswa ba rwele dithoto tse dintsi. We see now Israelites coming out of Egypt ra ba bona bana ba Israele ba tswa mo Egepete with their possession. ba tshotse dithoto tse dintsi tseo. A nation that did not know anything about war, batho ba ne ba sa itse sepe ka ntwa being led by Moses. ba eteletswe pele ke Moshe. The men, they were not even sure where he is taking them. ba ne ba sa itse tota gore tota ga te Moshe o ba isa kae. Because Moses had faith in God, ka gore Moshe ne na le tumelo mo and he Modimong. understood that these are the children that God spoke to Abraham about. a tlhaloganya go itse gore mme kana batho ba ke one ba modimo a boleletseng Abraham I will lead them to the promised land. ke tla ba isa ko lefatshe la tshologetswe. But they were by the Red Sea. mme ne etsane gore ba bona ba le halwateng le le hebile. When they looked back, ga ba leba ko morago they saw the Egyptians coming. ba bona gore Maegepete When they looked on the sides, ga ba lebelela tikologo yotlhe there were mountains. ne go na le dithaba. When they looked before them, ga ba lebelela gape le ga there bona was a Red Sea. lewatle ne le le go. They started to ask him, Moses, jaanong ba simolola go botsa Moshe why did you bring us here? ke o re tiseditseng Do you want us to die? a batla gore re swelega You could have left us in Egypt ba re o ka bo re tlogetsela ko Egepete because there are so many graves there. ka re go na le mabita a mantsi koo. You see, we also have this mentality. le rona re na le dikakanyo tse We di tshwana le often tsone. forget how God has led us. re lebala ka ga modimo a re gogileng ka Because if teng. you go back to chapter 13 of Exodus, ga o ya ko 13 mo gone mo the Exodus Bible records that Bible e re bolelela as gore they're walking and they're going to go to the promised land, jaaka ne ba tsamaela gone ko lefatshe la tsholo. God provided a pillar of fire by night for them modimo na ba eteletse pele ka molelo and a pillar of cloud by day, le yone pilara ya leru ka mo motshegare so that the sun does not scorch them, gore letsatsi le se ka la ba hisa nor the winter kill them. kana mariga ba bolaya. Seems like they forgot. o ne go lebega o ka re ba lebetse When they fela. saw the Red Sea, ga ba lebelela lewatle le le they were hibidu, panicking. ne ba tshoga They forgot what God has just done for them. ba bo ba lebala se ne modimo a sa tswa go se ba The direla same gone go. thing happens to us nowadays. le dilo tse dintsinyana di a diragala mo malatsing a gompieno. Sometimes we often forget what God has done for us, ga ngwe re a lebala se modimo a se re direla how far God has led us. ka ga modimo a re gogileng ka Just teng. one trial, we feel like God is nowhere to be found. ga go ta kgethonyana e nyenyane hela re lebala tsotlhe Let me remind you, ma ke le gakolle. we serve a God who keeps his promise. mme re setse modimo morago yo tshegetsang ditshologetso tsa Your gago. situation does not change his position on the promises that he has said he will do for you. Mme dikgwetlho tseo tsa go tseo ga di mo change ga di mo hetole mo o sa ikeletse gore o ka se go dira. All you have to do is believe him. wena la se o se dirang gore mo dumele. Moses, the people are murmuring. The people were murmuring. batho kana ne ba ngongola jaanong mo nakong e. People were complaining. batho ba ngongorega to. Then Moses said this to
to them, mme Moses o ba ra re, do not be afraid. a re le seka la boiha Stand still. emang le Do not be afraid. le seka la tshaba. I was wondering what is going on in the minds of the children of Israel. Ne ke akanya tota ne ke ipotsa re mo maikutlo a bana ba Israele ne go iragala eng? Moses, how can you say do not be afraid? Tota moshe o ka re ka re seka ra tshoga jang. Egyptians are behind us with chariots and everything. Baerepeto ba le ka ha morago ga rona ka di- And they are di- pursuing to kill us. mme kana bone se ba se ikeletseng ke There's gore nowhere bona- we are going to run to. ga gona ko re ka siela We are teng. trapped. Re ka eletswa. You can see there are mountains around us. Wa bona le dithaba tse di re di And kolobetseng. before us, where we are supposed to go, there is the Red Sea. Mme yaanong ko re yang teng, ko re tshwanetse re etele lewatle le lone ke le. Because Moses understood who God was. Moshe ene tota na tlhaloganya gore Modimo ke mang. He remembered what God had said in his word. Nna ga gakologela se Modimo a se buile mo lehokong la In gagwe. Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41:10. Do not be afraid. Gate o se ka boiha. Do not be afraid. O se ka wa boiha. Let me pause here and say this. Ma ke eme go se kae ko ke re. The devil knows that God has promised a lot of things for you. Mme Satan wa itse gore Modimo o re sologeditse tse dintsi. And the devil is going to remind you of your past. Mme Satan ene wa go gakolla ka tsago tse di hitileng. And he's going to remind you of your current situation, A ba go gakolla gape a go tisa mo go tsa gompieno. telling you that there's nowhere you can go. A go bolela ga gona space, ga gona When ko you ka yang even teng. try to think about your future, Ha o re o akanya ka isago ya gago. he's going to remind you of the Red Sea before you. Wa go gakolla ka lewatle le le hibidu le le But gape le ga gago. let me remind you today, Ma ke le gakolleng tsatsi le. do not be O afraid. se ka boiha. Because the God that we serve Ka gore Modimo o re o rapela. is a God who fulfills his promise. Ke Modimo yo tshegetsang di- He di- said tsa it to gago. our forefather Abraham, Jacob, and Ke a bua Isaac. le ba ba hitileng ba rona bo Abraham le bo Jacob. And we are standing on the same promises even today. Le gampeno re eme hela mo ditshologetsong tsone. I don't know what you are going through. Ga ke itse gore se le heta mo dikgwethong tse di And ntseng I know jang. that the devil will always remind you. Mme ke a itse gore Satan ene o tla nna ntse a go gakolola. But take heed. Mme yaanong re etsang? Do not be afraid. O se ka wa boiha. And he says, stand still. A re ema o didimetse. Psalm 46 verse 10 says, Psalm 46:10 e ra e re, stand still and know that I am the Lord. a re ema le tuletse le itse gore ke Modimo. Moses is asking these people, stand still. Jaanong Moses o raya batho ba re ema le tuletse. Even jang. if I can say to you right now, stand still when you're going through depression, you're going to look at me and say, you are crazy. Ha nka re o ntse ke bona gore o mo mathateng o mo dikgwethong tse dintsi ko ra ke re ema o tuletse o tambo o thata o tshwanetse bo tsena wena. People are coming after the children of Israel. Mare peto ke bua bata ba setse bana ba There Israele are morago. mountains around. Dithaba di ba di kologile. There's the Red Sea. Lewatle le le hibidu le hape le ga bona. They are terrified. Ba tshogile. And somebody says, stand still. Motho ha ba re nya ema hela o tuletse. The devil plays tricks in our minds. Satan o tshameka ka megopolo ya rona. ka Sometimes he dithapelo tsa rona. forces us to dwell in situations that do not have any value. Nako nngwe o re patika gore re tsene mo dikemong tse e leng gore ga di na le ha le boleng bope. To a point whereby we end up making decisions that we regret later in life. Gore ko bohelelong kgantele o bo wa go tsaya ditshwetso tse e leng gore ko bohelelong ti go hela o di ikothaela. But if we stood on the promises of God Mme a ne ka bo re eme mo ditshologetsong tsa and Modimo. we understand who God is in our lives, Ro re tlhaloganya gore Modimo tota ke mang mo botshelong our jwa rona. faith won't be shaken. Tumelo ya rona ga e ke ya tshikinngwa ke Depression sepe. won't do anything. Le ha le kutlwa botlhoko kana maikutlo a wetseng a kotometseng ga ke a dira sepe. Financial crisis won't do anything. Tsa madi go tlhoka madi a ke ga go dira sepe le gone. Even the loss in your family won't do anything. The loss of a loved one in the family. The loss of someone. Le leso ha le kata mo lwapeng kana wa latlhegelwa ke mongwe yo o mo ratang thata mo Because lapeng, ga ke wa diraga sepe. you are holding firm into the one who has kept the promises. Ke o ka rota bo itshwareletse ka ene yo e leng gore o tshegetsa ditshologetso tsa gagwe. And he continues to say, A ba tswella gape a- and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. a re lo le bona lo le bona Modimo ka hata le tshegetsang ka teng mo tsatsing leno. And the salvation, he said, is for today. Mme a re poloko eo ke ya letsatsi He leno. was not talking about the past. Nna a sa bue ka tse di He was hitileng not talking about the present. kana tse di leng mo go tsone Because we gompieno. serve the God who is the beginning and the ending. Kana re rapela Modimo yo e leng gore ke tshimologo le bokhutlo. So whatever that is in between, Tse di ha gare ga tsone dio tsone tseo. that you seem impossible in your eyes, Tse e leng gore wena ha o di leba ka matho a gago, tse di ka iragalang. it is possible even today.
le gampieno go ntse hela jalo He won't wait for tomorrow. ga ke a emela ka If moso. God says, I'll do it today, He will do it. Ha gore a modimo a gore a re ke tla dira so se tsatsi leno wa go se dira gone Then He tsatsi leno. says, for the Egyptians whom you see today, you shall see no more forever. A ba re ba e gepeto ba le ba bonang ba tsatsi leno ga lena go ba bona The children of Israel lived to see this promise being fulfilled. bana ba Israele ba ile ba tshela go bona se tshologetsego e diragala Because if we keep standing on the promises of God, ha re nna la re eme mo ditshologetsong tsa modimo whatever that He says He will do, sa reng o tla se dira because He's able ka re wa kgona to keep us gore tshegetsa from falling, gore re se ka ra He's wa. able Wa kgona to do it. o kgona go dira He's able o kgona go dira to strengthen us. gore natagatsa It's only when we keep standing on His promises. hela ha re ema mo ditholetseng tseo tsa gago Because He knows and He understands wa itse ebile wa that tlhaloganya in this sinful world, mo lehatsheng la sebe your journey is not going to be easy. leeto la gago tota ga le go nna mothong Your faith is going to be shaken. tumelo ya gago ya go tshikinya Your faith is going to be shaken. tumelo ya gago ya go tshikinya But His promise is this today. mme ene tsholetso ya go tsatsi la When your tee. faith is shaken, ha tumelo ya go itshikintswe cry out to Him. go eletsa ko go wena When your faith is shaken, ha tumelo ya go itshikinyega call unto Him. go eletsa ko go When wena your faith is shaken, ha tumelo ya go itshikinyega believe Him when He says, I will fight for you. o mo dumela ha re ke ta go lwela And He says, and you shall hold your peace. a re mo wena o ta tsena o ta tshwara kagiso ya gago You know, sometimes you don't have to try to solve all the trials that you go through alone. nako e nngwe le tshwanetse re le itse gore a se gore dikgwetlho tsotlhe tse di tang ko go wena ke tse o ta di kgonang kana tse o ta di rarabolla Besides, there's nothing that we can do on our own. ka bo rona hela gape ga gona sepe se re ka se itirela That's why we say that His mercies are renewed each and every morning. ke sone se tse re mautlwele botlhoko a gago a nna ntšhagadiwa tsatsi le letsatsi That's why we say that His grace is sufficient when we are weak. ke sone se re reng tshegogatso ya gago tota e re lekanya ga re sa kgone So He's the one who gives us strength. ke ena a re gang thata But the thing in this sinful world, my elder, mme ano kana seo se e leng gore mo lehatshe leno se re se bonang you see the devil. o bona satane He's very smart. ke motho yo bothale The only way we can actually fight him tsela hela re ka lwang le yone ka yone is to le ene ka stand ene, on the word of God. ke go ema mo lehokong la modimo Because He knows when we open the word of God, wa itse gore ga re bula lehoko la He modimo has to take a vacation. o tshwanetse gore a bone gore o Because akatsa war is about to begin. ka re ntwa wa bona gore ya be e And when the simolola. war begins, mme ha ntwa eo e and we simolola, put on the armor of God, ro re tsenya dithaban re tsenya ro re tsenya diaparo tsa ntwa tsa modimo there's nothing that He can do. ga gona sepe se sa ka se dirang. So, brothers and sisters, bakaoleng today tsatsi leno we are serving a God who keeps His promises. re rapela modimo yo o tshegetsang ditshologetso tsa gagwe Moses cried out to God. moše na go eletsa ko modimo Then God says to him, modimo a ba moraya why are you crying out to me? a re keng o go eletsa ko go nna Because God knew that Moses knows him better. mme kana modimo na itse gore moše o mo itse botoka He's the one who said, go and get my children. ke ena a re ntsamaye go tsaya bongwana Moses had this mentality that God will fulfill His promise. moše ene e tsantse a bona a ntse a na le kakanyo ya go itse gore modimo So, o tla dira tshologetso whatever was happening here should have been a celebration for the children of Israel. se ne se iragala tota e ka be e le tuduetso kana nako ya boitumelo mo baneng ba Because the iseraele God that they save is not a man who lies. ka re modimo o ba mo obamaelang ga se modimo o maaka The promise that God gave to their father Abraham yone tsholetso ene e salahilwe abrahama ko tshimologong now is being fulfilled ya diragatswa before them, and they can see it. Before them, and they can see it. yaanong bone gone ba kgona go bona gore se se buileng selo se a diragala So they were supposed to be celebrating ne ba tshwanetse re ka ba duduetsa ba le monate. because God has done what He said He would do. ka re modimo o dirile sone se a se sologetseng Abraham died without seeing this promise being fulfilled. abraham o sule se a bone tsholetso e diragala As the story goes on, mme santse re a tswelela Moses moše tells the children of o Israel, ra bana ba iseraele a re go forward, a re gateleng pele go forward. a re gateleng pele But before them mme ga pele ga bone is the Red Sea. ke lewatle le le hebile This is where we see the creative power of God. mme ga ke gona re bona maata a tsitsibanyang mmele a modimo God spoke to the Red Sea.
Modimo na bua le lewatle le lehibidu through Moses ka Moshe. to make a way for the children of Hore Israel. tsela e diragale mo- gore bana ba Israele What ba seems kgone to go be impossible in the eyes of the children of Israel, hema. Sene o ka re ha ke sa diragala mo mathong a bana ba Israele, it was possible through God. ka Modimo ne se kgonega. I know that things that you go on, that are going on in your lives. Ke itse dilo tse dingwe tse di tse di mo matshelong a There are lona. situations that you face. Go na le dikgwetlho tse dingwe tse o di le- tse o di- tse di Sometimes you lebanang. wonder, how are you going to go through this? Nako e nngwe o bo o ipotsa gore tota ke a go heta jang mo dikgwetlhong tse di Sometimes you tshwanang ka. even ask for favors from certain areas that I don't know where you go to. Nako e nngwe o bo o re o tla kopa mo go ba bangwe ba o ba itseng. Because you don't understand how you're going to go through this Ka bo situation. wena ka bo wena, ga o tlhaloganye tota bo a go heta jang ho. We serve a God who makes the impossibilities possible. Re rapela Modimo e leng gore o ira tse e leng gore ga di kgonege. If Gore he, di kgonagale. if he opened the Red Sea for the children of Ha Israel, le gore o kile a bula lewatle le lehibidu le gore bana ba he can Israele ba also open the Red Sea of your trials and tribulations. o ka bula matshwenyo o ka go bulela tsela mo matshwenyegong a go. And when he opens the Red Sea of your trials and tribulations, Jaanong ha a bula matshwenyego a lewatle le lehibidu la matshwenyego a that's go when le now you can say, indeed, test and see that the Lord is good. Jaanong ke gone o ka reng tota ruri lebelela o bo o bona gore Modimo o molemo. Then you go and share about your God with other people Jaanong o bo o tsamaya wa go dira bopaki le batho ba bangwe. so that they can also come and taste his goodness. Gore le bone ba kata ba ikutlwela monate wa Modimo. You see, the thing about God helping us through our trials and tribulations is this, Kana so se le gore Modimo sa se dirang ha re thusa mo dikgwetlhong tsa rona ke so eng? that those around you can glorify him. Gore ba botho ba go dikologileng ba kana ba o tshelang le bone ba ka mo ha kgalaletso Because e. everything is all about God's glory. Kana sengwe le sengwe ke ka kgalaletso ya Modimo. Because we are the light. Kana rona re lesedi. So we need to glorify God. Re tshwanetse re galaletse Modimo. So ka that jalo. when the world outside see us, Gore le ha tse batho ba ba konte ba le gore ga se ba ga rona ha ba re bona. they can see the glory of God. Ba ka bona kgalalo ya And they can Modimo. also come in. Le bone ba ka tsena. Because this promise Ka re tsholehetso tse. is also for them. Ka re ke tsa bone le bone. God opened the Red Sea, Modimo o butse lewatle le and the children of Israel, they passed through. bana ba Israele bo ba heta gare ga lona. When the next day came, Letsatsi le le latelang le ha le goroga. they saw that the Egyptians were dead. Bone ba bona gore ba repeto ba sule. That on its own testified of the greatness and the power of God. Mme seo hela ka bo sone se supa bogolo ja Modimo. They did not even have to doubt who God is. Ne ba sa tshwana gore ba ka nna ba nna le diketsetse gore Modimo ke They did mang. not even have to question Moses, where are you taking us from? Ne ba sa tshwana gore ebile ka ba botsa Moses gore tota re o re isa kae. I believe if Abraham was alive by then, Ke dumela hela gore tota Abraham nako eo ha na a tshela. indeed he could have said these words, Gongwe o ka ba buile mahoko. that God is not a son of man that he should lie. A re Modimo ga se morwa wa motho gore yo ka akang. Whatever that he says he'll do it. A re sa reng o se dire se dire. Whatever that he says he'll do it. Sa reng o se dire o se dire. Do not be afraid O se ka wa boiga. and stand on the promises of God. Wena wa eme hela mo ditshologetsong tsa And Modimo. stand firm on the promises of God. Mme o eme tota o tsepame mo ditshologetsong tsa Modimo. Because Ka gore when God says, I'll do something for you, ka re Modimo ha re ke ta go direla sengwe I'll do it for you. a re ke ta se dira. If he had done it for the children of Israel, Ha rona kile a se direla bana ba Israele he can also do it for you. o ka se go direla le wena. Is it the depression that you are going through? A ke kwelo tase ya maikutlo o tsamaya mo go yone. Is it the heartbreak that you are going through? A ke go thubega ga pelo mo o tsamayang mo go gone. Is it disunity in the family? Kana ke kgagano ya mo lelwapeng. Is it the marriage that is breaking? Kana lenyalo le le thubegang. Is it the financial crisis? Kana madi. Have you taken it to God? A o kile wa tsaya dilo tse wa di isa ko Modimo. And what did he do for you? And what did he do for you? Jaanong a ba dira jang o go diretseng. Because gono I go? believe this about my God. Ka re ke dumela se ka Modimo wa me. He is powerful. O mashete. He is all-knowing. O itse sengwe le He is sengwe. almighty. Ke Modimo yo masheta. There's nothing that is too hard for him. Ha gona sepe se se mo palela. Because he's the God of everything. Ka re ke Modimo wa sengwe le sengwe. Jeremiah 32:27 reminds us Mme this. Jeremiah 32:27 Behold, I am the Lord of all flesh. a re bonang ke Modimo wa batho botlhe kana wa nama. Is there anything that is too hard for me? A gona le sengwe se se mpallang. So everything that you go through, Sengwe le sengwe se o heta mo go sone. it is not too hard for God. Ga se palle Modimo. Because what he says in his word, Mme sa se bua mo lehokong la he gago. does not have a choice but to do it.
ga gona sepe sa ka se dirang, ke gore a se diragale. because he said it. Ka re o se buile. So when you stand firm on his promises, Mme ha o eme o tsepame mo maemong a tell bone, him what he has said in his word. mmolelele sa a se buile mo lehokong la And tell him gago. that, God, I am standing by your word and by your promise. O bo mmolela gore, Modimo, ke eme mo ka ditsholoetso tsa I gago. guarantee you, when you say this, Ke a go bolelela ebile ke a go thomamisa your gore ha faith o won't bua be shaken. tumela gore e ka se ke thola e sikinyega. Even when the devil tosses you up and down, Le ha mabaka thola a go tsaya go isa kwa leng, you will stand still o tla ema, and you know o tla itse. that you serve a God who fights for you. Mme o tla bo itse gore o tsamaya le Modimo You o nang le wena, you ke o stand lwelang. still O tla ema, and say, Ebenezer, o bo re Ebenezer, ke this sore far Ebenezer. the Lord has led us. Jaanong Modimo o re gogile sebaka If se. God has led you this far, Ha o re Modimo o gogile go itlhelela nako ya what is gompieno, it now that makes you to doubt what he can do for jaanong you? ke eng se o se belaelang gore o ka se ke a o direla sepe se? The children of Israel do not understand Bana ba Israele tota ne ba sa because they've got tlhaloganya. a lot of Egyptian minds in their mind. Tota ne ba na le sone kakanyo ya seegepeto mo tlhaloganyong They ya were bona. powerless. Ne go sena se ba ka se dirang, They, ba they, sena say- mašetane. they didn't have any plan. Ne ba sena sepe dikakanyo dipe ka tsamaiso e. Because God had made a promise. Modimo ka rena etsa a dirile tshologetso, He took them out a ba ba ntsha so that they can also experience this relationship with Him. gore ba ka kgona gore ba bone tirisanyo ya gagwe le bone. Because through the seed of Abraham, Ka gore ka peo ya ga Abraham, we know that the lineage, Jesus Christ was to be born to come and save the whole world. ra itse gore ka tomagano eo Jesu ne a tshwanetse gore a tle a boloke lehatshe Each and every time nako nngwe le nngwe we go through a trial, ga re tsamaya mo mathateng. God is strengthening your faith and believe in Him. Modimo o thatagatsa tumelo ya gago, mme dumela mo go ena. But the thing about us, Mme hela sengwe ka rona, there are situations where we think that we need to do it on our own. go na le dipaka tse dingwe tse re tsaya gore re ka itirela dilo tseo ka bo rona. There are times when we feel like God is taking too long. Ga gongwe re tsaya gore Modimo o tsaya lebaka. I've been in this situation for 50 years. I've been in this situation for 50 years. Ne ke le mo mathateng a dingwaga tse di 50 tse di hitileng. But where is God? Modimo o kae gone? You are waiting. O eme mo leteng. Whatever that you are waiting for. Seo ka tswang se mo leteng. Maybe it's for a job opportunity. Kana ke tiro. You read His word. O bala lehoko la gagwe. Those who wait upon the Lord. Ba e leng gore ba emetse Modimo. Yet 10 years is passing by. Mme 10 years o ntse o heta hela. Nothing is Ga happening. gona sepe se se iragalang. You are tempted to do something. O raelesa gore o dire sengwe. Sometimes you compromise even your spirituality and your faith. Nako e nngwe o raelesege le gona gore o simolole go nyatsa le yone tumelo ya gago. That moment, Nako ene o you hela. are opening the room for the devil. Ke yona o bulelang maba le bati. We should strive by all means to chase the devil away by the word of God. Mme re tshwanetse gore re leke ka gotlhe gore re a lole maba re montshe mo matshelong a rona. Hide ourselves under the shadows of the Almighty God. Re iphete ka ga tlase ga Modimo wa rona. Flee away from the devil, Re tshabe maba. standing on the promises of God. Re eme mo ditsholoetsong tsa Modimo. Because when we stand on the promises of God, Ka gore ha re ema mo ditsholoetsong tsa Modimo, we know for sure there's the greatest promise of all the time. ra itse gore ra bo re eme mo ditsholoetsong tse di kgolo. Now we understand that this world is not our own world. Ke sone se re tla bo re tlhaloganya go itse lehatshe le ha se la rona. We are just sojourners in this world. Baeti kana re bajaki mo lehatsheng That a le. day is coming when all these things are going to be wiped away. Ka gore re tla bo re itse gore letsatsi lengwe le etela gore sengwe le sengwe se sothe se re tsamaya mo go sone. And that is a sure promise that is going to be fulfilled. Mme kana seo ke tshologetso tota ya nnete e teng go diragala. I don't know when it's going to be fulfilled. Ga ke itse gore ya go diragatswa le. I don't know how it's going to be fulfilled. Kana ya go dirwa jang. But while we're still here, Mme a santse re le let us hold a little bit longer a re ko re itshwareleng sebakanyana to the promises of God. mo ditsholoetsong tsa Modimo. Because when this promise comes, Ka re ha tshologetso e hetse goroga. this world that we see today, Lehatshe le re tshela mo go lona. the trials that we see today, Le dikgwetlho tse re tsamayang the depressions and everything that we see today, le tsotlhe tse o di bonang. they won't be there no more. Ga nna o tlhola o di bona gape. Because my Bible says Ka re Baebele e ke e balang e mpolelela there's gore- going to come the new earth and the new heavens. Ka re e a re bolelela gore go a go tla lehatshe le le- And I'm go sure bolelela. about this promise Mme tota seo se ke a se thomamisa. that I might go through the trials, Ka gore nka tsamaya mo dikgwethong. but a day is coming Mme letsatsi le etla. when our tears will be wiped.
nako e dikeletsa rona tao di A day is coming letsatsi la goroga when we meet our loved ones. tse re tla kopana le barata- A day ba is ratang. coming Letsatsi la when we goroga ask death, where is your sting? le o tla botsang leso o le botsa re tota nne yang le bolla la go le And kae? this is a sure promise Mme se ke tsholohetso tota because God has said it. ka gore Modimo e buile And He says this gape wa bua when this promise comes, a re ga tsholohetso e the goroga, one who is coming to deliver you, yo o tla tlang go go boloka He's not coming at night, ga ate bosigo He's not coming to certain people. ga ate ko bathong bangwe He's going to come to those who have been holding firm to the faith. o teng o tala ka bane ba itshwareletse mo tumelo And the Bible says, Baebele gape a re bolela every yang. eye, Leitho lengwe le lengwe- every eye leitho lengwe le shall lengwe see Him. le tla mmona When every eye sees Him, mme a leitho lengwe le lengwe leo le mmona that should bring joy to us. go tla tlisa boitumelo mo go And we rona. should say, Re tla bo re indeed, God tota Modimo is not a son of man ga se morwa motho that He should lie. yo ka ka When He promises, ga a solohetse He does it. wa dira When He promised something, ga go solohetsa sengwe He does it. wa se dira A promise is coming. nako tsholohetso e But when this promise comes, ga e tla tsholohetso eo God does not want only you and I to actually benefit from it. ga ba tlo re nna le wena hela e be le rona ba re bonang tse di molemo tse. Even those who are outside, le ba ba ko ntle tota we have to tell them about this coming re promise. tshwanetse re ba bolelle ka- Our ka families, tsholetso e. our families, Malapa a rona, our neighbors, le baagisani ba those rona, that we work with, le ba re berekang le bone we have to tota. tell them about this promise. Re tshwanetse re ba bolelle So ka that when tsholetso they e. find themselves in hopeless situations, Ha ba iphitlhela ba le mo diemong tse e leng gore they will tsa remember gona that le there is a promise that is coming. ba tla ba tshola gore mme kana go na le tsholetso e When tlang. you find yourself in a hopeless situation, Ha o iphitlhela o le ha gare ga mathata le gore tota o bona ra gona thuso epe o ka e bona know that this is just temporary. o itseela gore mo ke ga nakwana Because what is coming, ka gore se se tang even the devil knows that he cannot stop it. wa itse Satan le gore ga se sa ka se Because thibela. when that promise comes, ka gore ha tsholetso e goroga what we have se re nang naso after that promise, ha re tswa mo tsholetsong eo after that promise, ha go tswa mo tsholetsong it's eo a higher life, ke botshelo jo bo kwa a higher life of salvation. botshelo jo bo kwa godimo ja Not, poloko. not temporary salvation, No, e seng ja- ja- but ja salvation bokana that kwa. is eternity. Kore ke tsholetso e senang bokhutlo. We will be sitting with our Re God tla bo re ntse le Modimo wa rona and we will say to Him, ro re morare Father, ntate we have read your word, re batlile go kola we have gago. believed your prophets, Re dumetse le baporofiti ba we have gago. believed and stood firm on your promises. Ba ba ra ema ra itshwarela mo Now we are tumelong. here sitting with you. Nna jaanong re ha re na le wena Indeed, you have made it. mme tota ka nnete ka Whatever that you boammaaruri had said, seo se buileng but you had said it to our forefather, for our father Abraham. mme o sale o se boletse abrahama ko tshimologong But through our faith, mme ka tumelo ya rona through Jesus ka Christ, jesu kreste through the Holy Spirit, le moya o boitshepo we're holding on re itshwarele because we knew ka gore re a itse that we were temporary on the other land that we were staying ka gore in. ne re itse gore ko ne re le teng kwa ne re le batho ba ne le dilo tsa nakwana Now we are living with you jaanong re tshela le wena forever, forever. go tsamaya And the angels le baeng re and the saints saved, they will say, Holy, holy, bone ba holy, tana gore boitshepo o boitshepo God Almighty, modimo yo maatla because He has done it. ka gore o dirile Glory unto Him. kgalaletso a ete ko go yena This is what I mean when I say standing on the promises of God. se ke se rang ha ke re a re eme mo tsholetsong tsa modimo ke ise When I say standing on the promises of God, I mean this. ha ke re a re eme mo ditsholetsong tsa modimo ke ra se Move as God directs you. tsamaya ha modimo a ntse a go kaela The word of God is sure and true. lehoko la modimo le boammaaruri tota And when He directs you, mme ha go kaela listen. reetsa Because Jeremiah 29:11 says, ka gore mo jeremia 29:11 e re bolelela For I jang know the plans I have for you. a re ke itse dio tsotlhe tse ke di go So sologetseng trust the process. mme ano nna le tshepo mo go se When He says move ha go te tsamaya in this direction, o e kwa move in that direction. tsamaya o ye gone ko o ka When I yang say teng. standing on the promise of God, I mean this. jaanong ha ke re eme mo tsholetsong ya modimo ke To ra walk se. in the light, we need to follow the light. ha le re batla go tsamaya mo leseding a re saleng lesedi leo morago To walk in the, we need to follow the re light. tshwanetse re sale lesedi leo morago Because darkness is not our thing. kana tota lehihi ga se sa rona seo This reminds me of a song that says like this. jaanong go nkgakolola pina e nngwe It says that they don't need light there in that city. ko toropong eo ga go tlhokane
lesedi. Because the lamp is the light there. Ka gore ene Morena Jesu ke ene lesedi la teng. So we need to walk in the light. Jaanong re tshwanetse re tsamaye mo leseding. And the song that we normally sing, Pina le teng re e opela walking in the light of God. go tsamaya mo We ought to keep our lights shining. re tshwanetse re tshegetse lesedi la rona le Because tuka. God promises that those lights will keep on burning. Ka gore Modimo a re tsholetsa re ha lo re dira lo tana lesedi lo ntse le tuka. The lights will keep on burning Le tana ntse le tukela pele hela. until He comes again. Go itlhela a goroga. When I say stand on the promise of God, this is what I mean. Jaanong ha ke re go ema mo tsholetsong tsa Modimo ke ra se. Whatever that you go through, Sepela se o ka tswang o tsamaya mo go sone kana kgwetho epe o tsamaya mo go yone. call out to God. Bitsa Modimo. Besides, He's all knowing. Ka gore ene o itse sengwe le sengwe. He knows everything. O itse tsotlhe. He knows everything. Sengwe le sengwe. He knew you before you're even born. Pele ga o tsholwa na ntse a go itse. What more of yours that you can say right now He doesn't know? Jaanong ke eng se e leng gore ka ga wena se o ka se buang se gore Modimo ga a se. Even the situations that you're going through right now, Dikgwetlho tse o tsamaya mo go tsone gampieno o a di itse. it's not like God doesn't know about them. Ga se gore Modimo ga a itse se. He knows them. O a di itse. But He wants you to call unto Him Mme ene o batla gore o bue nae. because He wants a relationship with you. Ka gore o batla gore a dirisanye le wena. That when you are standing on His promises, Gore ha o eme mo ditsholoetsong tsa you are not shaken ga o ka kwa tshikinywa ke because you know that God will do this for me. ka gore o tla bo o itse gore Modimo o tla ntirela se. Because you have seen what He has done. O bone se a se dirileng. And you know that nothing is going to be impossible for Him. O bo itse gore ga gona sepe se se ka mo palelang. Call out to Him today. Mme itse tsatsi leno. Call out to Him today. Mme itse tsatsi leno. When the devil whispers, Ha Satana ntse a go sebetsa. saying, I know your past. O mo re gore ke Saying, I know your past. Saying, I know your ke past. a itse tse di ko morago tsa When the gago. devil whispers, Ha Satana ntse a go sebetsa. telling you that you are dead. O mmolelela re yona o sulegale. Telling you that you are O dead. a go bolelela gore o sule. When the devil whispers, Ha Satana a go sebetsa. telling you that A go bolelela gore you are a nobody. a go bolelela ga o sepehela. When you know the Lord that you serve, Wena ha o itse Modimo o mo rapelang. you tell him that I am a somebody whom somebody left the splendor of heaven to come and die for. Bolela gore ke mongwe wa mongwe yo e leng gore o kile a tlogela maemo a gago a kgalalo e kgolo e kalo ko legodimo a ta kwana o tla go ntshwela. God does not change His position in our lives. Modimo ga nke a hetogela se a se buile mo matshelong a rona. Even if we mama, Le ha le gore re ka tswa re ngongoreganyana. when He says, I'm going to renew my mercy for you tomorrow, He will do it. When He says, I'm going to renew my mercies tomorrow for you, He will do it. Ha go boletse gore tare tsatsi le le latelang ga go baakantse gore di siame o tla dira jang. God is not a son of man Tota Modimo ga se morwa motho that He should lie. gore o ka bua maaka. I don't know what you are standing on. Ga ke itse gore le eme ga go eng lona. I don't know how your faith is. Ga ke itse le tumelano ya gore e ntse jang. I don't know what is shaking you. Ga ke itse gore ke eng se se go tshikinyang. I don't know what is making you to almost want to give up. Se e leng gore gongwe se ka dira gore o toge o ineele. I just came here to remind you Nna ke tetse jalo ke tego le gakolola. and also to remind myself Le go ikgakolola le nna that we serve a God gore re rapela Modimo who fulfills His yo o promises. diragatsang ditsholoetso tsa We serve a God re rapela Modimo who fulfills His promises. yo o diragatsang ditsholoetso tsa gago. Sometimes His mysteries we cannot understand. Tota go na le dilo tse e leng gore nako tse dingwe re ka se ke re tlhaloganye We may mafaitseng not a gago. understand when He's going to do it. Gongwe ga re tlhaloganye gore wa go diragatsa eng se a se re We may not solofetseng, understand how He's going to do it. gore go a go dirwa ka tsela e ntseng jang. But what I know is Mme hela se ke se itseng ke He's gore, going to do it wa go dira jalo at His own ka time. nako ya gago. And His time, Ka nako ya gago. it is the best Ke time. nako e e siameng. Because the time that you feel like He should have done it, Wena ka nako e le gore ka bo akanye gore ka bo a go diretse jaana. He was saying, just hold on a little longer. Nna gore ano ema pele sebakanyana. I'm coming to fulfill what I said. Yo ta ke dira se ke se go soloheditseng. May God bless the reading of His A word. Modimo a se go tsele palo a lehoko la gago. I'll all stand as we sing hymn number 65. Go botse go ikanya Jesu, praise. Go botse go ikanya Jesu, go motsa fokong jagwe, go ikhutsa tsholofelo, go itse go bua Jesu, Jesu.
tshwaro go moikanya go botse go ikanya Jesu go ikanya mading a gwe me ka tumelo go ntsenya mo metsing a tlapisa Jesu Jesu ke a moikanya ke muli ke le gantsi Jesu Jesu yo tlhokega ka tshwaro go moikanya ikanya Jesu o tlogela boleu mo go Jesu go itsela botshelo le kagiso Jesu Jesu ke a moikanya ke buli ke le gantsi Jesu Jesu yo tlhokega ka tshwaro go moikanya ke dumela go ikanya Jesu mo lokitsala mikitse gore o gona o tlana le na fela Jesu Jesu ke a moikanya ke muli ke le gantsi Jesu Jesu yo tlhokega ka tshwaro go moikanya a rapeleng phuthego morena modimo rara ra go leboga ebile ra go galaletsa mo letsatsing leno letsatsi la go la sabata le le boitshepo re re morena wa rona re lebogela lefoko la gago mme re kopa gore morena o re thuse go tsamaya mo tseleng ya gago o re thuse go dira thato ya gago jaaka e dirwa gone koko le godimong ka gore ka bo rona ga re ke ra diragatsa sepe se se molemo ga gona sepe se se molemo se se hithelwa mo go rona mme ga re itse gore ga re na le wena re ka dira tse dintsi tse dikgolo re thuse go lemoga le go itse le go bona gore modimo yo o dirang ditshologetso tsa gago mo bathong ba gago ga ba tsamaya mo go wena ba tshepile mo go wena ba go rata ba tshegeditse melao ya gago re utlwele bothoko morena wa rona o re thuse ka nako tsotlhe re lebe ko go wena re se ka ra leba mo go tsa lehatshe tse di sa re tsholelang sepe se se molemo tlhola le rona jalo o ntse o re tshegeditse ba ba seong gano morena modimo le ko ba leng teng nna o nne le bone mme ra o re thuse bogolosegolo go bolelela batho ka lefoko la gago ka go taga gago mo go atamelang ka nako ene re le mo go yone mme re re morena modimo ra go leboga ra go galaletsa ra go baka ka leina le le maatla leina la morena wa rona Jesu Kriste amen re tla tswa ka number 177 lefatshe